هەواڵ و کەسوکارên xwe li xwe kom kirine û berev zevyeka birincî tên. Ove berdem! Hêriş zêdetirî 3 sala li nehiya Dêrelûk cûtiyar e û ji ber destpêkirina werzê çandina vî berhemî, niha ew di nava nîzîkî 4 dûnemên zevya xwe xebatê dike. الحمدلله آوا مشايك گندمه ام لسر ریبار شیران که بر ریبار که بوش آوا که زور ما هاي مشکل آوا منینه بس وقتی دی مشکلین یه چکرنا برنج زحمت اویره آلاف نینه وقتی داشته کو بیت چاندم برنج همی بدستای او کدام لایت تا چکرن بودرینا و دراسانینه. Werzê çandina birincî dest pê kiriye û ev sale ji ber rêjeya barana barî cûtiyar geşbî kirine. Lê bi gotina wan arîşeya wan ya serekî ew e, nebûna amîrên taybet yên çandin û çinîna birinciya. Bi gotina berpirsê hoba çandinê li Dêrelûkê, di van her du salên dawiyê de rêjeya çandina birincî bi şêwazekî berçav kêm bûye. Guhişka saliya salên borî, kartêkirin li berhemê hindek cûtiyarên birincî kiribû. آف طبعا جدالت آوه بشیوه گشتی کردستان خره کیم بونه او اجی کاته که نمو کام باشر طبعا سر جدالت آوه کتن مانه برنجی آویه اجبر هنده اگر نه چید بیتن حتی 800 دونما حتی 1000 دونما جی برنج ده برامه هاد باکرن. Li gorî amarên rêveberiya çandinê li parêzgeha Duhokê, 22,000 dûnem li seranserî parêzgehê bi birincî hatine çandin û bi tenê li nehiya Dêrelûkê 500 dûnemin. Hevrê Strecap, Kurdistan 24, nehiya Dêrelûk.